Danas ću pričati o odnosu objekta i meša u programu 3ds Max, ali ovo predavanje ukazuje na opšte principe koji važe u svim standardnim programima za 3D grafiku. Cilj predavanja je da naglasi da postoji razlika kako 3D objekat u nekoj sceni obično doživljavamo mi kao korisnici 3D programa u odnosu na to kako ga doživljava sam 3D program. Rezultat ovog razumevanja je znatno efikasniji rad kroz upotrebu opcija koje nisu toliko očigledne u 3D programima. Sam odnos objekta i meša nije nikakva misterija za svakoga ko se bavio modelovanjem. Možemo da pomeramo objekat po sceni, a kada treba da mu promenimo geometriju, onda uđemo u objekat i radimo transformacije na nivou meša. Nas, kao korisnike, obično više zanima meš, dakle geometrija objekta, nego sam objekat, jer rezultat koji nas zanima je render tog meša, odnosno render ovog čajnika, na primjeru. Ako želimo da pomerimo čajnik na neko drugo mesto u sceni, jedan način da to uradimo je transformacija na nivou meša, tako što ćemo ući u objekat, selektovati njegovu geometriju i pomeriti je na željenu poziciju. Drugi način je transformacija na nivou objekta. Ovaj način se češće koristi, uglavnom zato što je direktniji i brži. Kada bi sada hteli da renderujemo scenu, vidimo da su oba ova načina legitimna i daju isti rezultat. Naravno, ukoliko nastavimo sa transformacijama objekta, brzo ćemo videti da ipak postoji značajna razlika, da nije svejedno da li ćemo transformacije vršiti na nivou meša ili na nivou objekta. Ukoliko smo samo vršili transformacije na nivou objekta, ostale su sačuvane njegove lokalne ose transformacije i njegov pivot i možemo lako vratiti čajnik na početno stanje pre transformacije. To naravno nije slučaj ako smo transformacije vršili na nivou meša, jer se ose transformacije objekta i njegov pivot više ne poklapaju sa geometrijom. Mogli bismo reći da smo pokvarili naš objekat. Znači, nije svejedno kako ćemo transformisati čajnik. U ovom slučaju je očigledno pametnije to raditi na nivou objekta. Ovaj primjer nas podsjeća da objekat čajnika i meš čajnika nisu ista stvar. Objekat čajnika je zapravo samo ta prostorna tačka na ravnoj površini, ono što vidimo kao njegov pivot. A kao jedna od mnogih informacija koje taj čajnik može, ali ne mora da ima, je između ostalog i meš koji treba da se prikazuje na toj tački. Jedna od velikih prednosti ove odvojenosti objekta i meša je nedestruktivno modelovanje. Kada u stvarnom svetu vajar u prostoru grnčarskog ateljea modeluje vazu od gline, on radi ono što ja sada radim, pomera geometriju, ono što bi u 3D grafici bilo modelovanje na nivou meša. Kao što vidimo, ovo je prilično naporno raditi na ovaj način, naročito ako pokušavamo da očuvamo geometrijsku pravilnost objekta. Sreća da u 3D grafici imamo koncept objekta koji nam omogućuje da modelujemo na mnogo efikasniji način nego što je to moguće u stvarnosti. Mislim da nema boljeg primjera nego što je koncept nedestruktivnog modelovanja, kada gledamo da što manje modelovanja imamo na nivou meša, dok što više imamo na nivou objekta pomoću modifikatora. Ako pogledamo zelenu vazu, ona koristi modifikator chamfer koji zaobljava ivice objekta, modifikator shell koji mu daje debljinu, modifikator let koji od krive pravi oblik vaze. Promeniti debljinu zida vaze je izuzetno lako pomoću slajdera inner mount na modifikatoru shell. Porobljivanje vaze je isto izuzetno lako pomoću slajdera amount na modifikatoru chamfer. Ako želimo da dobijemo drugačiji oblik vaze, ovo je lako raditi modifikacijom krive. Dakle, izmene koje bi ručno možda radili ceo dan ukoliko bi koristili modelovanje na nivou meša, ovako završimo za manje od minut ako koristimo nedestruktivno modelovanje pomoću modifikatora na nivou objekta. Ovaj koncept je ključ efikasnog rada ukoliko se modeluje nešto što je geometrijski pravilno,
Ako modelujemo nešto za šta ne postoji konačan i precizan plan kako treba da izgleda, pa očekujemo veći broj izmena. Ako uporedimo digitalno i analogno modelovanje, jedna od ključnih razlika je lako kopiranje objekata i elemenata, s tim što 3D grafika ima i posebnu vrstu kopiranja pod nazivom instanciranje, opciju koja postoji upravo zbog odvojenosti objekta i meša. Instanca je kada imate potpuno različite objekte koji zapravo dele jedan te isti meš. Kada dupliramo objekat u 3D Maxu, možemo da napravimo njegovu kopiju, njegovu instancu ili referencu. Kopiranje se može vršiti držanjem tastera Shift dok pomeramo objekat ili pomoću opcije klon kao u ovom primjeru. Za prvi čajnik ćemo napraviti običnu kopiju. Kopija izgleda isto kao original, ali nema nikakvu vezu sa originalom. Promene na nivou meša ne utiču na originalni čajnik. Ni promene na nivou modifikatora ne utiču na originalni čajnik. Sledeće ćemo napraviti instancu čajnika. Za razliku od obične kopije, možemo videti da instanca koristi zajednički meš sa originalnim čajnikom, odnosno da promene meša koje izvršimo na instanci su vidljive i na originalnom čajniku. Ukoliko izvršimo promenu na nivou modifikatora, one će isto biti izvršene i na originalnom čajniku, iako su modifikatori na nivou objekta, a ne meša, pa bi po konceptu instance modifikatori morali biti nezavisni od originala. Ovde je reč o specifičnosti 3D Maxa, kod kojeg su i modifikatori deljeni između instanciranih objekata. Ako nam trebaju prave instance, kod kojih su modifikatori nezavisni, moramo koristiti zapravo reference. Kod reference čajnika vidimo da su promene meša vidljive i na originalnom čajniku, dakle koristi se i dalje zajednički meš. Ako koristimo modifikatore, vidimo da su i modifikatori zajednički, što u prvi mah nije ono što bi očekivali. Ovo se i dalje ponaša zapravo kao instanca čajnika. Međutim, nešto je drugačije. Ako pogledamo listu modifikatora, sada se pojavio jedan separator. Sve do ovog separatora je deljeno sa originalom, sve iznad je nezavisno od originala. Na primjer, možemo dodati novi FFD da bi ovo i proverili. Kao što se vidi, kod instance čajnika nemamo ovaj separator u listi modifikatora, dok ga imamo kod reference čajnika. Na ovom primjeru prikazana je ograda koja je kompletno napravljena od instanci, odnosno referenci, jer se sastoji od sličnih elemenata, od drvenih desaka i šrafova. Deluje kao da je reč o različitoj geometriji, ali je instanciranje prikriveno zahvaljujući zahvatima na nivou objekta, odnosno rotiranjem i skaliranjem desaka, promena materijala i modifikatora.
Znači, nije potrebno modelovati 5 različitih dresaka, dovoljno je napraviti jedno. Jednostavan način da se prikrije upotreba instanci, odnosno referenci, je upotreba FFD modifikatora, sa kojim se može lako izmeniti osnovni oblik pomeranjem kontrolnih tačaka. Kao što vidimo, mesh je i dalje zajednički svim daskama. Ovo nam omogućava da otklonimo nesavršenosti i probleme na jednoj dasci, a da se korekcija automatski primeni na svim daskama, što znatno ubrzava i olakšava izmene u toku produkcije. Ukoliko želimo, možemo na jednostavan način da kompletno zamenimo mesh koji je zajednički za instance, odnosno reference na ovoj sceni. Recimo da umesto šrafova napravimo da su daske pričvršćene pomoću eksera. Napravit ću glavu eksera od sfere. Resetovat ću skaliranost za svaki slučaj, mada u ovom primjeru to verovatno nije neophodno. Postavit ću glavu eksera na mesto koje se približno poklapa sa šrafom. Na kraju ću da selektujem šraf. Da meshu šrafa dodam novu geometriju za glavu eksera preko opcija Touch, a da obrišem geometriju za šraf. Možemo videti da je promena izvršena odmah i na svim ostalim objektima, da sada umesto šrafova svuda imamo eksere. Koliko je ova tehnika korisna, možemo videti ako zamislimo da je ova scena složenija, da ograda ima recimo 100 decaka i da izmenu morate da radite ručno na svakom objektu. Na ovim primjerima videli smo da 3D programi obično imitiraju paradigme iz stvarnog sveta, ali i da imaju svoje specifičnosti, kao što je odvojenost objekta i meša, koja nam omogućuje da optimizujemo produkciju kroz primjenu nedestruktivnog modelovanja i instanciranja objekata.